Oh yes, okay. Reka nongere kukwifuriza umugoroba mwiza, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza, reka nongere nguhereze ikaze aho uherereye hose mu mpande enye zigize isi. Ndabizi neza hari abantu mudukurikiye muri hano mu Rwanda, ndetse yewe hari n'ababa badukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ababa badukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, hari ababa badukurikiye muri mu gihugu cya Uganda ndetse na Tanzania, ntuze gusiga n'abantu badukurikiye muri Kenya. Mwese mbahereje ikaze uko mungana. Bikaba byumvikana neza rero ko muri uyu mugoroba twigarukiye ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo turebe intambara ikomeje kugenda ihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Dore ko nanabonye aho iyi ntambara aho kugira ngo icube irushaho gufata indi ntera. Irushaho gufata indi ntera rwose. Reka mbabwire ngo ndaza kubajyana ku mupaka uhuza u Rwanda na Rusizi. Ubu tuvugana aka kanya ndi gutangiraho aya makuru, ibintu birakomeye cyane. Abarwanyi ba FARDC ku mupaka bakamejeje bari kurasana n'inyeshyamba z'umutwe mu 23 imbone nkubone. Ibi ngibi ndaza kubikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi nindangiza kukubwira ibi ngibi ku buryo burambuye, hari abantu nabonye bakomeje kugenda bambaza bati urebe neza amakuru aravuga ko Bukavu yafashwe na M23. Iki ngiki reka nongere nkiguhakanire cyane, abarwanyi ba M23 birukanywe i Bukavu. Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye nubwo nari nabigarutseho, ariko ndongera mbikubwire kubera ko nakomeje kugenda mbona impaka ari nyinshi cyane. Abantu bambwira bati Bukavu irimwo na M23. Ibi ngibi ndabikubwira ku buryo bukomeye cyane, mbiguhakanire. Iki kinyoma ndagikubitira ku mbuga ngari rwose. Turagaruka ahantu bita Ikarehe mwokagira Imana mwe. Ikarehe naho hakomeje kugenda havugira amasasu ku buryo bukomeye cyane. Ukaba wakwibaza ngo abarwanyi ba M23 bari buze kubasha kwigarura kuba bakongera gutera intambwe bagere Bukavu. Ibi nabyo ndaza kubikubwira ku buryo burambuye. Noneho rero ni munyemerere ibi ngibi ndetse n'ibindi ntababwiye muri aya makuru tubigarukeho ku buryo burambuye, ariko tutarabigarukaho ku buryo burambuye reka mbanze ngusabe gukora subscribe, ugakomantinga, ukarayikinga. Ukarayikinga, hanyuma amakuru yacu akagenda akugeraho 5 kuri 5. Mbahaye ikaze. Reka duhere ahangaha i Rusizi, niho ibintu bikaze cyane ku mupaka uhuza u Rwanda na Rusizi, aho abarwanyi ba FARDC, abawazarendo, ingabo z'abarundi ndetse ntuze gusiga n'ingabo za South Africa iryavuzwe ryatashye. Intambara ahangaha i Rusizi yabaye intambara. Abarwanyi ba M23 bari kurwana bikomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC ahangaha i Rusizi. Ibisasu bimwe na bimwe biri kwambukiranya umupaka, nubwo u Rwanda ruri kugerageza kubihagarika, ariko nubundi ibisasu bimwe na bimwe biri kwambuka umupaka biza ahangaha mu Rwanda. Hari igisasu kiremereye cyane kimaze kuzimywa n'ingabo z'u Rwanda RDF, cyari kirashwe na FARDC. Cyari kirashwe rwose na FARDC hariya ku mupaka wa Rusizi. Ubundi ahangaha ku mupaka wa Rusizi ngo target FARDC ifite n'imwe. Abarwanyi ba M23 bari kurwana bashaka kwambuka baza mu Rwanda, ariko abasirikare ba FARDC ntibabakundire, kubera ko nubundi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hari hasanzwe hari abasirikare n'ubundi nyine baba barinze uyu mupaka, bari guhita basubiza inyuma byihuse.
abarwanyi ba M23 bari gushaka kwambuka baza mu Rwanda. Wakwibaza ngo nukubera iki aba barwanyi ba FARDC bari gusubiza izi ngabo za M23 mu gihugu cya Kongo? Hari ibintu byabayeho ubushize ubwo abarwanyi byavugaga ko ari abarwanyi ba FARDC baje mu Rwanda bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara FARDC irasobanura neza ko ari abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bambaye imyenda ya FARDC, bakabura uburyo ki mu gihe intambara yari irimbanije hariya ku mupaka, n'ubundi abo barwanyi bakambuka bakaza mu Rwanda. Aha ho ni ku mupaka hari Rubavu, bakaza mu Rwanda, nyuma bakaza gutangaza ko ari abasirikare ba FARDC baje ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bahunze intambara. FARDC yatangaje ko kuri iyi nshuro nta musirikare n'umwe uri bwambuka umupaka uza mu Rwanda uturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego rero FARDC ikomeje gukubita cyane ibangura aba barwanyi ba M23 ibasubiza mu gihugu cya Kongo. Iri kurwana ibasubiza mu gihugu cya Kongo. Baje barwana bageze ku mupaka, abo ku mupaka bahita batangira kurasa izi ngabo za M23 ngo zitambuka zijya mu gihugu cy'u Rwanda. Ndizera ntashidikanya uko ibi ngibi wamaze kubyumva ku buryo bukomeye cyane. Ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Kongo hariya i Rusizi ibintu bimeze nabi. Abarwanyi ba FARDC na M23 bari kwesurana. Mubyumve neza, ntaza kuvuga ngo ni abarwanyi ba M23 bari kurasana n'ingabo za FARDC mukaza kumva ko FARDC iri kurasana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Oya, ibi ngibi reka mbanze mbiguhakanire. Ni abasirikare ba FARDC bari kurwana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, gusa bari kurwanira neza ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twigerere i Bukavu. Byateye urujijo rukomeye cyane, byateye impaka zikomeye cyane, kubera ukuntu abantu bumvaga FARDC ikomeje kurwana ndetse ikarwana ijya mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha i Bukavu. Ku mugoroba rero byatunguye abantu ku buryo bukomeye cyane mu gihe bumvaga ko FARDC yamaze gukubura inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha i Bukavu, zikaba ziri ahitwa Karehe. Zikaba ziri ahitwa Karehe rwose. Mwabantu mwe, reka ibi bintu nongere mbisubiremo. Abarwanyi ba M23 baraye bakuwe i Bukavu kubera baraye bakuwe i Bukavu n'ingabo z'aba